natro lebakti adum le horni haijari ko mi gi issue gi wai ni lai di kem chaudina lai haro bu line shop ne nungai te chu pa ji kan to ko lo tu kai hai te na lai haro bu de lai haro bu chau tu mi sing je mi ne akhoi handak chu bai lo video kha yen ure na akhoi line shop kon te line ga chu thola kan je si kan to adu to ada to koi kan si chin nungai te mi chin din chin pa je ai kan to to han ga nu kai na hai ba na te mi ne ne ba to i last ana mi do mi na mi issue le ba wai ne adu gi issue da ta cheng ai na laning point si di akhoi na khan ga dau je mi gi khan la kan si da karam mi no ha ba kan da tung gi mi ro akhoi gi lai ba icha issue sing si gi da ma ta khan la kan si da towards better towards a resurgent oiba manipur ma thamna lo khana ba da akhoi gi right to akhoi gi vote ki exercise akhoi gi le ba sai ma ku ding lai ba national le ko hanak tadi phajana khanda ra kan si da campaign ama to ma thau ta ya ta di bai kanana to ni ha kan da han jing khas job bitare na sing job bitare pulak punna kan si da akhoi gi awon ma manipur ma polak si akhoi political system ma le ba akhoi gi voting gi trend si ma ta ahong pu tho se ha ba ma si gi example ma handa ki sida leho ta ga di akhoi karam kan lo doi no ha ba gi keno wai na awa ta ga su awa ba si gi akhoi rice to ko tai hen na akhoi mai ik pane to je karam ba lam da bu akhoi india gi kai ku ji ha ba constitution hatia de je da bu chahi ani phari ne akhoi manipur mai ulam po mi hana ba suna ba community ani kan to nei ko nei me loi nga ta india karam ba jaga to doi no se after partition karam kan tau dori ge adu ta ga di ngasai khulai pa hale bisa kana pa hale akhoi miam da akhoi khulai pa hale bisa kana pa hale no miam hainai na son da so kana da akhoi gi khulai jibu manipur da lising manga tro lo mangri hai jibu ang pa thau thodo on tra ba thigala kan je madu gi inquiry gi committee su adu ke no lakini ko adu manipur ngasai akhoi host na hai ji akhoi je manipur ji ta sen ha kan je akhoi gi laboratory ma hai je ba India government ki akhoi laboratory mo hala kan sida akhoi sida militarized to cholo akhoi tongan ba makhal gi keno sanabiro pan mana kana pani governor na pale kana na execute tawni chief secretary tore akhoi kana MLA adaga law and order kana ngakani S Chandra Kumar hai mana state ki law and order issues DGP itself lan matung da thola matung da lakwa na tro adu ta je akhoi state su kana ngak se from A to Z kana ma lete adu ta gi A to Z se mi to atop me am center ngak lem now 2027 da di akhoi isana isagi lengak to semjer se matik chana semjer semne adu 40 lakh ozagi ba opinion da kamai thamini ko visa pina phongdo iba wafam akhoi former chief minister na phongdo iba wafam aduga at the same time masiga mari lene na akhoi gi yamna athuba matam da soi gi anoba government popular government ama semakani habigi thazaba su lei national leaders singsna masigi damak ta khodara kani habigi thazaba si amna chawn lei hab wafam su phongdo ki gi absolute majority phangba khaki wafam se na tabida oza kamai thamini masigi se akhoi sum ujarak pa kan da di political akhoi gi politicians haja batare ko rajniti tawri mi singsina ngang ma kan sida yamna jo habi gre chinga khutka manda basu yam yoy ko chinda haibada di yam phaja phaja mata ne haije akhoi lebak si kai haloi manipur gi damak ta lep kani natra adagi development porkani law and order phan gani manipur gi keno kai bi aroi akhoi gi saktam kai bi aroi kai da me am law adu huzik yeng biu ne akhoi gi mamang da tori bu thodok me am sida akhoi gi BJP na hairi se election gi leiba propaganda haja batare magi leiba mechanism magi leiba muscle power magi leiba money power sidadi mapangan yam kale yaningi akhoi gi 2017 ne kara pakanda kun mathoi kara kan se ju akhoi gi lenga sem gi bane haja batare ko adu matam du di akhoi gi center gi full patronage le aduna yamna mom to sem gi bane hamba gi kano se congress su almost 28 like am phangdo what the haja batare 28 phangi bane adu mutung da di akhoi second term da di phange absolute majority phange phanga matung sida di lengak se phajana pan ga dawna tro habadi there is no opposition what labani makhoi ga samin ba coalition pai ba atopa political party me am samin na adu ta ga di taseng na hare kan sida lengak tu aina semning by act aina pass on bill loin mak to we are ngata adu to body lai da na
tawam thokpra akoi de sabke sath sabke vikas go to the hills adu ada har ghar jal hada mayam tawne na hai adu gi mota akoi thingnai na pra ona deina wada leibak si me kogi 2023 dagidi mai howi na tra mai hobasi karamba kamai tawduna horakibno haibududi miyam loi khangorba oraba yengoraba ade hakthengnaraba amadi hujiksu hakthengnariba mo madane aduna masigi lengak pani haina tholaiba akoigi MLA former kanu haitare ko akoigi legislative elected members sing hujikti akoigi deep freeze ta hapa thamgre makoi power laitre ko adu ita gadi makoi responsibility makoi accountability je krai no despite being akoigi a majority oiba adugumba total majority phangiba adugumba BJP party na Manipur phani hai kana hujik si taseng hai kana di kari phion da laigi haibsti miyam loi unarwa ngatane aduna masigi matang sida akoigi promises haijab tare promise haiba kanda koi ningjing ba kan sida irang si horba kan amit chala amiko amit chala pa kan sida sila ama kan sida akoigi sidi akoigi Manipur gi high court na loba hathu ba decision number dagi thokhe bi irang ni na hai and Amit Shah su on record ne si poche koi puthok je ge mana hai adui matung da ma je Manipur lakani hai maga chatkre lakani hai me ko nimit 31 mong da lakani hai mane ma aduna nimit 31 si karam kan da lakhe no de khangre adu nimit 31 matung da ma je laktre but hojike hai ba mana press conference tawira matung da Guwahati sakibane Guwahati sakibasida akoigi akoi MLA haijaba tare ko masak maming pandata su pauchi sing da yawbane aduga hojik record su lerangani chalura matung sida akoina Amit Shah da sumai takshin bokosan ba adu da unna ba tawre khole wai sanane adu tawre aduna airport ta Imphala hala kan sida mayam da phaja wai haibigi akoi kam mayam mi pai benu Amit Shah ang lakani ko nimit 31 matungda adai sumai tawduna akoigi Manipur gi satam kaidana ba adigi moi cookie fruit na palm sing ba ko shepherd of Manipur shepherd ta bagi pot ama kaina hai sing se loi hai matane masi ge sum issue me am sum tam sum nala sakhi kan se khangda man ban because me am na hai ne Manipur de ko public memory is very short but hai reporting se all on record na tane news pong na watane as a journalist akoi record o report ne ado masigi je hayeng ta matang sawa kanda amuk botom da kanda ningsing na kadra amuk puthok na kadra amuk miam da sumai na hayi kang watani ko sini sumai hayi ne haibagi hoji kan electronic evidence haijaba tare adu miam le ne adu mathak ta yengbiu akoi gi early stage of horpa kan sida hogi miam na nongmai ko pai chena ba kan sida kun ngakani adagi arambai gi adugi adai club organization sing na adugi ada gi hana mayam se Manipur akoi gi leiba tampak ta leiba sing se akoi gi imung manung ai itu cha amade ai lekai ai da ai prup kanni haina thol ki ngata ne matam di mayam ju police na kanano IRP na kanano army na kanano ko ju ba mem ta gi de adu di pral phola ne ta gi akoi gi amang ma ka cha ka top matam ne haja ta ko adu matam di akoi gi yam accountable oiba akoi elected representatives in the cry le gi makoi na kari wari karamba ofam thambi gi masi gi akoi lu ho watane maduna adugi issue da laita gadi hojikti yang biong akoi gi IDP gi adu tawni kai tawri kaim tawde seng hai kan de adagi hojik hana akoi gi khulai pairu ga chelu bu kholu ba adagi khun ngau bu kholu bu sing adagi khamgi da me am su hojikti akoi gi NI gi da phadna punna khotla me am tawgi ko adugi leiba khulai nung pai bu kholu ba adagi nungai tawri adu tawri ha tawri kamnu hai ta ga Manipur gi leiba akoi gi matam du leiba miyam sing hai ta mayam se loinung phado ibra haibanda adugi leiba pha ni punni adu tawni matam du kai kana kai legi where was the law and order adu where is our political leaders in kai legi matam du moi kholau kai ai hoji ti kaw man brush ne hajisna ahoi yaningi vote ai buji dadi akoi ngai ina hajabi maina akoi gi khara chaba thakpa adu toba kanda tawno myam yaure but hanakti hoi tamon jo haibigre
ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MP election ꯁꯨ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯈꯪꯅꯒ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯦ assembly election ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯔꯣꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯁꯥꯒꯩ ꯅꯥꯇꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯅꯖꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯅꯝꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤ MLAꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯊꯣꯛꯇꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ election ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 35 ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯉꯥꯡꯉꯒꯦ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯍꯣꯏ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯗ ꯉꯥꯡꯗ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯃꯥ ꯋꯥꯍꯩ 4 ꯊꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯃꯌꯥꯗ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯚꯣꯠ ꯃꯌꯥꯗ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯌꯥꯏ ꯃꯤ ꯈꯔꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯌꯥꯏ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯏꯗꯨꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯇꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 90 ꯀꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯩ ꯅꯨꯃꯤꯠ 35ꯅꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯗꯒꯤ हाईवे अनी हांदोनी मैम चटप यानी हाँ सिगे तसेंग हागंदे अयाम्ब लिप सर्विस हाइजब तारेको अना बीजेपी की लेरिबा ओय पार्टी म कोई सिदेजब वादी नचदे अदु पार्टी सिदि यावरिबा मियो खरनदि पार्टी से अमु हना लाक्तना मोमद होटनाबिब्रा मरमदि मखोगी रेस्पोंसिबल ओगेदवा मखोगी अकाउंटेबिलिटी ओगेदवा मखोगी ड्यूटी टू द land हाइजब तारेको टू मणिपुर हिमालय मणिपुर एंड टू इट्स पब्लिक मसिगे फुलफिल क्या तौगे है मियाम अगर हाइड खंगना पोट अदुना मसिगे 40 है नंबर गजे पुंगाई हाइबदे अखोय जम हाइबे हा अदुना सै यामन जो हाइबिग्रे डॉट अम नमदबा जीरो दि ममांगदा अदा अखोयना सुम पाबा कांददि होय करी हाइजब तारे एज पॉलिटिक्स ओन तागदि मंत्री मंडल ओरे मसिंगदुदि सेन तुम खरादि दुम अखोय परचेजिंग पावर खरा दुम लेबनिना मखोय मारता अदुम खरादि दुम फलकपे अदुम निपान गुम्बा देगी केनो गुम्बा ट्राइन थु गुम्बु योगदा कान खनब सु लेनको मैम की सुम केनो स्पेकुलेशन की वाइनी को पेंड एग्जिट पोल्स मसा हम तो बे हाइबे क्वेश्चन नमदि लेने होजिक से अदे हाना की सेकंड टाइम मीसिंग खक नंग ले होसिंग दु मखोय दि खुदोंग साबदि कमाय लेने मखोयना बीजेपी ना कांग्रेस हुनबन अमने कांग्रेस ना सही कुन मांगा तोंबा 35 मांगा तो याम थी इंपोर्टेंट पी अदु बीजेपी दा अखोयना होजिक ले फिल्म से दि सेकंड तौर मीसिंग नत्रगा अतोप मीसिंग कमायना ngang कतगी हाइबगी मतंगने हुजिक खतंगदि वाली अदु ngang pa amadi video evidence natraga matamdu thok toiba real haijaba tare ko viral jalak to yam wali haijaba tare aduna masigi pot myam sidi loina muk leibani aduna ai wakhalon de akhoi gi 40 gumma ngam targadi akhoi gi mathang lak toiba chief minister du India की प्राइम मिनिस्टर गुम्बा सु तुम ओरप याबगी खुदोंग चाव लेगेद्रा कायनसु नम थमजगे मै हां थमजगे हम प्रेजेंट थम्बिग्रे कोगी politically कोगी ngang ba statement गुम्बगी पोट अमा ओइबा हाबे तारे खमसी प्रजा सिंना कोगी थोइबा कॉन्फ्लिक्ट सिगी मतंग दा कोगी कनागी मतम दा थोइबनु हाबेसु लोइना बा खंगनारबनी कनाना conflict si phazana akhoi normal sida hanjalakna ba honaribagi habisu praja singna akhoi mangda dum uraga leraba ngangtani habetare maramaduna akhoi lakadori election sida akhoi absolute majority fangba or fangda ba habedi praja singna lepkadaba decision amakak oidoribani akhoi thoiba conflict sina sumaram orakanda akhoi praja sing sina hoji wakhalon praja singi mindset ta hoji se kari haina leiribun habisu dum praja singna khangaba ngangtani ei mathang se chege aja akhoi manipur gi akhoi conflict se duma hoji normal जे हंजलक पंगम दना लेबनिना अखोगी एनी डिस्कशन एनी अखोगी खना बसिंग से अखोगी कॉन्फ्लिक्ट की मतंग दा दमक लाक हाबे तारे कॉन्फ्लिक्ट से कनागी मतम दा थोकिमना हाबे मतम दा बीजेपी की पोट से दमक लाक अदुगा कॉन्फ्लिक्ट से लोइसिना बा होना जिबसिना करिगिनो हाबे की पोट से दसु दमक अखोगी पार्टी से दमक लाक हाबे तारे तोंगान तोंगान बा स्टेप सिंग याना लौखले अखोगी सेंटर की साइड लौखले बट फुल्ली इम्प्लीमेंट तौबदे मतंगम की दबगी पोट से हुजु फाबदा दुम लेरि बने अदु इतारगदी प्रजा सिंगना पामे बसदी मांगदा तारगा लेरिबा इशू से अखोगी हाना लोइसिन बियो हाबनी
issue shana lotion jikan da khigi keno khigi chief minister so mu resign tawra matung da was president's rule ni president's rule da mu praja singna leramba expectation cha mu reality da la paka da mu tayo narakpagi pot ama khang leiba adu itar de hosi majority fangani habagi pot ama khang so hosi phong sana phong tore praja singna thaja doise karam bas site na habagi post ni hosi leise oza kamai tham binige si akhoi gi manipur gi lebak se leba akhoi gi public haje batare ko tasengna hai kan di yamna hai with that yaba amari tanabe yaba ko adagi adum mi generally akhoi gi rural area da leba miyam akhoi farmer sing lai sing tasengna hai kan di makoi miyam tha chai ni ko akhoi ja adu akhoi gi public sing simrak da loina mak hector akhoi gi mayam yamna akhoi gi politics ta changan na khong thangan na amai to mi loina mak tinatena except certain khara ta gi way ne to is adu certain khara duna power se manipulate to way ne adu lai point di hojigi manipur miyam se sauk ta ga di akhoi den sathiba so leitib aduna MLA gi yum khara handak attack to gi ko masi je example ama aina hajin banate masi gi se it is akhoi gi reported oiba adum kanu atane kana leiba lengak se si pali miyam sing se power pai ni ko si mi sing je akhoi kitang yaning ri haina mo khara la kana mathang akhoi gi MLA sing gi yum miyam ma kana attack to adubu hoi power level na phaba pun miyam to yes I was young view social media that don't MLA Karsum Tole and Tole says that lining by MLA the Ramyo in the go. Adugi lay films that the same Harakan the Matic Saribra, have a question live. Missing the Matic Saribra. Madam the Aquina, bought other when the Kubisho period Kangu sings it, Matic Saribra, number one. Altagadi Madu introspection and have each other hangs a woman at home there. According to Wariba, according to Pen River, according to Saksa, Pang River, according to Right Pit River, according to Manipur, according to Sapangam River as a heavy river, according to Sambidan Hatia de have them. According to Manipurgi, Hatia de have a say, Sahi Anihela, Manipur Hatiase. Adu itagadi kujikadori having Miam the Hakalon says the cook to Hamna Lane, IDP singing Pum command to Miam Kana Watani. Adu itagadi Aquina, the Sena, Aquin electoral meetings, Akamatic Sarigi have Wangse, as I could host the Hungrido, besides other hangs over time. And I can also hide the grades and the commands of heavy grade. Now is the time. Karamat Matamno, have a consider public na, Aqui Ladiva, voting trains. See, they see that Hanagi Ladiva trains the Kitang. Taito consider Isaka should not have issue Levak not as Tungi how to you missing Hajab for the next generation. We live Naha Angangsing, Sile was in Sigdamota, Akogi, Kala consider Matik Sava leaders, Katang ethical over Sienzago Yam Hansavanata, other cannot talk Tago Kitang, they go, Mondo, lesser evil Hajab. Adugi at the same time, Akogi like Ki mangan amadi kitang akhoi gi law semagu maji kitang phaja sendana adugo wangang with so drama gi pot yaw de bi adagi akhoi gi ai mantri oibani ML oibani ai di gundai ta to haye sorok chi ai gi ni powerful ro adu kano sin na gi ada to gi habu akhoi u lai ngata ne uje adu masi train jin tang thuai ma thok ta ha ta ga yes the power of the people ha jaw ta ko adu na tro democracy wan do ha ta akhoi tha ki mi do mana akhoi lu jing mangam re ma di ta sing hare kan da masai ga to le Mana Achumba, saying Mato, we're going to have it. Loina Makan, only Mana Manipur, can they have to collect with Manipur, family? Yes. Adu Tagadi, Makoy and Night, Hagriwa, both Manda, Kutlunaga, Sakri Wasak, ma'am, Adu Mam, Chumira, Matic Saira have the Matic Sapsaba, Kanjay attack. Yes. Now is the time to think, Adu consider Akoi Chani, Ishabu rule those Sabrina, Akoin, 100 Lakriva, 2027 gi, watch the day, Akoina. Matik Sava candidate Karamadi, field to Omatote, Adu Anu Manipur Muslim Bakansi, Yam ethical labor, Mongamada, voting to Matote, you'd get another color consider, you'd have a Levani. Levak the Mimo Levani Macando. Not wrong. Levak the Rumley Horny Hazer, me Ishugi Wayne, lie the Kem Shaldina. Like how would line shop running? No ideation party you can talk, Colo to hide dinner, like how would they? Like how would the talk to meetings, me name. Ako yung handak sa video kayo urena.
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯂꯥꯏꯟꯅꯒꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯥꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯑꯗꯨ ꯇꯧ ꯑꯗꯥ ꯇꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯁꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯍꯟꯒꯅꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯤꯅꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅ ꯃꯤꯗ ꯏꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗꯨꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯒꯗꯧꯕꯁꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯇꯨꯋꯥꯔꯗꯁ ꯕꯦꯇꯔ ꯇꯨꯋꯥꯔꯗꯁ ꯔꯦꯁꯣꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤ 5 ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯅꯛꯁꯜꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯍꯟꯗꯛꯇꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯈꯟꯊꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯕꯥꯏ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡ ꯈꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯄꯣꯔꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯇꯤꯡꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯃꯇꯪ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯋꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩ ꯏꯛꯄꯅꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯝꯗꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯍꯠꯌꯥꯗꯦ ꯑꯁꯤꯗꯕꯨ ꯆꯍꯤ 2 ꯐꯥꯔꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯩꯍꯧ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯅꯕ ꯁꯨꯅꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯎ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯟ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯤꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ 5,000-6,000 ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯕꯨ ꯑꯉꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯤꯒꯠꯂꯤ ꯊꯤꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤꯒꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯁꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯁꯜꯂꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯣ ꯄꯥꯟꯕꯅ ꯀꯅꯥ ꯄꯥꯅꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯅꯤ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥ MLA ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯀꯅꯥ ꯉꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯦꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯏꯁꯨꯁꯦ DGP ꯁꯦꯜꯐ ꯂꯥꯟ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯉꯥꯛꯆꯔꯤꯒꯦ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ A to Z ꯀꯅꯥꯝ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ A to Z ꯁꯦ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯉꯥꯛ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯥꯎ 2027ꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯣ ꯁꯦꯝꯖꯔꯁꯦ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯁꯦꯝꯖꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ 40 ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ 40 ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯗ 4.0 40ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯒ 4.0 ꯂꯥꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯥꯎꯕꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯨꯃꯥꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ MLA ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯁꯥꯏꯗꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯅꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯕꯠ ꯇꯧꯗꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ BJPꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯝꯇ ꯂꯧꯈꯠꯄꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯕꯠ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯠ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯠ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯣꯜቭ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 27ꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯄꯨꯠ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯗꯩ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯗ ꯉꯥꯡꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯅ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯗ ꯉꯥꯡꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯅꯦ ꯅꯣꯏꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯇꯣꯡꯕꯅ ꯆꯠꯂꯣ ꯈꯣꯠꯂꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯈꯣꯠꯄꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗ ꯌꯥꯗꯦꯗ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯌꯥꯎꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯁꯤꯗ ꯆꯠꯄ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯨꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩ ꯕꯠ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯣꯏ ꯄꯋꯥꯔ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯟ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯀꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯟꯅꯩ ꯈꯣꯠꯅꯩ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯣ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤꯗ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯊꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤ ꯁꯤꯅ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤ
adagi lo di kai chakra nahangi drug lord me ama phawa adagi punba me am di asom lo chakra adu ina kwain tawa adu gi lo di kai chatoi ba adagi separate administration ni wari high concept di hojik akhoi gi bifurcation am di le ne leite habi ai ro so atadi manipur haiba lamsi to bifurcate to hali se thawoin to hali na traga manung da karamba khoi gi deeper agenda haja tare of the khoi gi deep state laiba sing si gi tongan ba ila am laiba ngasai haja ba manipur se laboratory mon thok pra haiba ko chinu wai ne ba ana laiba political khoi elected sing si di ngasai tamukon jo haiba gre chandra kumar jo haiba gre khoi gi delhi da nong tur kan swai da saten kan ba gi phim ma sum sum leine ko adu phim da zong adagi phamu ju phamba swai na khoi thabak to thingai kan cha ayo kan da kaim to ngam da gi pot ma whereas mi nu pa moina politician mo ta ga su this is where I put my foot down lewa ki damak ta di ai khunai damak ta di ai gi community damak ta di ai thawai thar su yai hai ba se chin da hai ba khar yok ta ga su action da performance yok da hai ta aduna masigi inability sing sina hayeng aina sum chingnaba kan even BJP da hojik haiba cookie meeting jota su KPA Cookie People's Alliance hai tare ko masi gi asogoro lama hayeng just like NPF hai tare manipur da adu gi phem da lakadra hane khale adu ta gadi constitution ni mata dong la kan da assembly su khoi kyam kuina khoi representatives of the house equal representation legi dawse khoi tampak ta le naga khatang mate pangan ga khoi gi leba jilaram kangup singa dagi khoi gi mate prop singa pulla katang sembe aba assembly ra equal represent ek amale people represent ek amale na auta cookie gi represent to din tro auta assembly de kyam kuin hangan thamya do sigi ju tongan mem den how is khoi gi Indian government going to fix this constitutional khoi kano haitari crisis mem leising se si kamai tok tu no habi question du wai ne aduna ai mo ta di taseng na kan manipur habi lam je hu ta na khoi fail state habi do adu wai ni fail state ki khoi chief minister oramba khoi gi nothom Biren sing ko ngam maroi haidana resign to gram ne why ji kaino resign habi ne ai ngam maroi tok jare habi ne yes adu ta de mini pu ka ni habi question ji jong lu ri wa ma hai do aduna khoi gi haibaga khoi tokthorokpaga miyam gi ka wakhalon je khoi media da sung sai tawon haibi space mangna thau khram le ana kasu kai den khale hayeng kona lakan jo khoi si discussion toy khol sing jam criticism lam ba ju e ko kasu bu di kai de khoi nang ngi si ta chena kan factual leba adegi leba manga ta thok tu ne khoi suk wara kan si da khoi IDP wa de mongang ge no yes why Manipur ki kanogi hojik le phim de kengmang mi keno why only 40 MLA kan hai ta gadi yamna political oiba pamjaba khoi gi ojining phajam miyam sunu ware ba lawba kap pi ba khongi ma sing no gi sum digre to is kaim ha ta kan constitution khoi gi murder day hai ta English hai ta ri ko Manipur gi 2 years of murder is the kari haibi gi sine kado haibi nam dino sine this is the fact ata da khoi na leader ka matik chari ga hawani adu mai thamjage okay am pasan thamigre agogi hausi osa sauna pan matam da khogi IDP singi matang gi pan bi ki bada khoi hausi fawda khogi 60000 above khogi people sing se khogi internally displaced person on lady bane khogi makhoi singsna masagi maram dam da hanjin je fawba khogi to iba manipuri conflict se khogi fully normal sida lai ha se haiba yada bagi pona makhak leidori bane khogi masi ki pot sida khogi hauzik paliba center da paliba madi state leriba BJP government ki side gi khogi IDP singi matang da tawbe ya ba thabak tawgani makhoi singse mayum da hanjalna bagi khogi lokot pa ya ba staff sing lokot kani habigi pot sida ba phone do phase lady but khogi thabak oina tawra bra habigi pot di leita ba ha ba tar khoi prefabricated housing sagi ba su leire leiba budi but IDP singna khogi fazana pami ba makoina keno tori baside khogi masa gi maram dam da khogi charana mata saraga su khogi maram da masagi mayum da leiza baduni pami base but hauzik leri base mamang da khogi VCP gi khogi leader ama khangna ha ba tar khogi masak narba leader ama khangna 44 se unity oraga leire khogi anytime khoi sarkar sempa gi oithokpa leire center gi yathang matung ina khoi sem gani ha ba gi post lei khrabani adu itaraga di hauzik fawda phongdok riba wafam sing se